tua thầy chào tụi mày đi xong chân chú mọc trang ăn đi phía xuống rồi ngày ngày tao quay mấy xe quay phần chua yap hà lô suy phụ mơ hà lô để làm nhầm ma chạy vì yap lô cha chú mọc phụ chạy đi phía chơi uống xuống mấy mấy xe leo 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 ya vào ai vào chú lên chia con rồi sao vậy sẽ chia con rồi lấy là áo cha trong chồng lắm ạ hallelujah ai đi đâu có đi để ai đi đâu có trong đâu chồng nó chơi một con đi hallelujah chồng cha là pháp một môi sâu sâu See the
le tala o le amatou whaatinoina o a whaautuina o le whanau mai o le Mesia. Isaia iwa o lona whai upo e ono wa whanau mai mo i tātou le tama wa fōina mai mo i tātou le atali e lona ua le malo e ingoa fōi o ia o le sili ese o le whaipule o le atua malos o le tamā o le whamama o le alilea o le file usi lau mai moa ma lau sila. O le ono masina wawina mai ai le tua o le angelu ka piwelu i le ai o Kalilaia. O nasa weta le ingoa i le taupou o le aingo o Tāvita. Ua whaufautane i le tangata ingoa i a Josefa. O mawia lona ingoa o le taupou. O ulufale mai le angelu i a te ia. Ona whapea mai lea o ia. Sia ua lofa ia te oe le wa lofa ina. Wa ia te oe le alii. Amu ia oe I whawhine uma. Mai ua vai atu mawia o na atu vale ai leo ia. E ua toe whai mai fo I le angelu ia te ia. Aua e te fefe. Aua ua alofa ina oe le atua. Whaauta foi. O le ato oe. Ma e whana wina se tamatane. E te whaai ngoa ia te I o Yesu. E sili o ia. E taua foi o le alo le sisili ese. E fōa I atu e le ali o le atua I a te ia le nofua inga Tāvita lona tamā. E whai foi o ia matupu le a ingo ia kopo e whababau. O lona malo foi. E le aiso na ngata anga. A whape whele mea nei, a wa otele I lo si tane. E a whio ifo le anganga pa ia I lunga ia te oe. E wha amanu malu ifo fo ia te oe le mana o le sitsiri te. O le mea le ta ua ai le tama pele o le alo o le atua. Wha uta, wa u nei le au na mea li, ia whaia, ia te au e tu sa malau whitalainga. Au mana tunatu o ia I nā mea. Whauta. Wa whaali mai a te ia le angelu o le li le miti. Ua whapea mai a Iosefa. Iosefa e le atali o Tāvita. Aua e te fefe. Na au mai a te oe o Maria la wawā. Aua o lana tō mai le anganga pa ia lea. E whanau mai e tamatane. E whaingo foi a te I o Yesu. Aua e whaola e ia lona nuu wa ia lato wa masala. Wai wala Iosefa sa moe. Na whai ale ia e peo na whai mai ai a te ia o le angelu o le li. Ua na au mai lana wā.
Mai ua whapea ona wala au e le tupu le tusi ngai ngoa o polo inga e kaisawa au kusu. O tusi ngai ngō le a whaia, o mai malo e tusi o tau i ngō. Mai o whapea lava, o no mai o tū a inga uma, e pei o na polo a inga, e le tupu, a wā le tusi ngai ngō. Mai ua whapea lava, o nā ngai Iosefa, e au mai mawia, la te o atu fo e tūsia o la ingoa. Ua taitasi matoi fo'i le tangata. E ua langona fo'i e mawia i lea taimi le vai vai o lona tino. Ma ua o ina lata le taimi. Whanau mai ai Yesu Keriso. Mai wanga i atu i la ua e sa ili se fale tali malo. Se i mapu iai Maria. Talo fai mai wale ai lava se fale tali malo. Ai wana o le fale povi. Ua avanoa e se mapu iai mawia. Ina ua langona lava lona vai vai. Mai au whanau mai le Mesia. Wanga i atu leo leo ma moe, ma moe, mai lato uma. O lato wanga wangaia le whanau mai o Yesu Keriso. E ua whaalongo ai e vota le tupu.
O nā atu vale i lea. O na ia whaapoto ina i lea o whaitaulanga sili o tusi upu. Ma fesili ai o feo o whanau ai le ke wiso. O ia aami le mu i mākoi. Ina ia lato muli atu, masaili atu, le mea lo whanau ai le misia. A lato maua. O na lato toi foi mai le tau mai. Ia wangai mai mākoi. Ma lato wa aia le fetu. Le vaenga o lo whanau ai le misia. My gift to you is gold. Haleluia, Osana. Mai ua umana lato ave o lato mea alofa. O le aulo, o le muro ma le pulu li pano. Ma lato fia fatasi ma Yesu. Ma via ma Josefa ma lato i lea vaima. Ina ua lato maua. Le mea o lo whanau ai le Mesia. Le kale si ae le nei afiafi. O se tala pupu le nā ua mātou whātino ina ma le whanau. Le aea te le song nā o ngā o se tā ua mo i tātou. Ia vea ia le whanau mai o Yesu ke wiso. Ina ia whai o ia matupu ia i tātou. O ia foi o se mea alofa mo i tātou. Na ia sau e la vea i ma whaola i tātou le nei lalolani. Ia whamanu ia mai le tua le nei a fiafu. Ono Yesu. Amen. Tonu e
suafa Iesu. Amen. Pouring down to make me clean, like a mighty rushing stream. Sweet, sweet anointing, pouring down with oil and wine all over me. Thank you, Lord. Ia o te mā. Ia o Yesu ke risolo mato o li whaola. Ia o anganga pa ia I lau whaunga le atua I lau whanau. Mai lava le amataina se ia o maine nei tūla. Mātou te whaafo I atu le vi inga I lau wafio. Awa o e tatau I le vi inga lo mātou atua. E moni lava le atua o lou malo e au tupulanga lava lea. O e o le atua siri ese. O e o le atua whaivavenga o e o le tupu. O e o le ali o alii. Yesu e o e o le Mesia na valo ia. O le tupu ma le ali o alii. E ifo ia te o e tuli vai uma. Ma lato tau lo pa ia ma lo mamalu. E le aise ta si tupu e sili atu lo oe. O e o le atua soifua. Na wina mai le lalolangi. Ina ia whaolaina o mātou anganga lo mātou tamae. Whaafetai tamae le nei pō. Wa mātou au lia le nei tūlao le pō le atua tōni nei minute poni nei I tūlao na mātou au lia leo le kirisimasi. Ma le whamana tuina o le taimina e soifua mai le nei lalolangi e peo na mātou moli mawina I le nei pō le atua. Tausanga uma pe fia tausanga o mātou whamana tuina pea le afio mai o Yesu. I le lalolangi e ala I lau wha, lau soifua mai le whale o manu lo mātou o li ie. O le whataita inga o le loto mawalalo.
o le anga malu, ma le file mu mai a te oe lo mātou atua. Au tū la ilo wa fine le nei tū la o te wala au le mana o lau whaunga e whau e lau mea whainga luenga lo mātou atua. A wau lau upu, ua umana e whauina. A wau le atua le au tau tala e lau upu o te wala au le whaunga mana mai le langi e te nā tia e lo tangata whatau waa i lalo o le nei pule laa matua le nei pule laa. Ai whailoa le mana sisili e se o e ala i lau upu. O le ase upu lau tau tala i tama i alu atu ma le mana i e se anganga e wha malosia, wha mawhana whanaina, ma ia vi ia i pea lo suafa, ia sili o nao ngai a te o le o deliver ina atu le nei upu, o no lo suafa Iesu. Wha manuia fo le wha fonga lau whanau, i au auna, ai mai se tama matina mātutua, na i tama matina o e mautofi o lau e kalesia, sasi o asia si maile nei po, ia iai lau wha malolonga, iai lau wha mawhanwhananga, iai lau wha malosi anga e ala i lau upu. Wha mangalo i mātou, i le toto Iesu Keriso, a i unei mea umale atua fo i atu le vi inga i lau wafio. Wha manuia le na saunia, na taitaina al mātou sauninga le nei po, ai mai se whanau alau e kalesia, ia vi ia. Oe vi ia, oe whaavavau lava. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Vi ia le atua. Whaaftai le atua le nei po, le nei taimi o tatou au lia mai. Teone nei tu la. Ona tatou o atu lo lea i le taimi tā ua o le soifua mai o Iesu Keriso. E pe ona awina mai alona tamai le lalolangi. Ina ia le whano se tasi e whaatuatua ia te ia. A ia maua le ola e whaavavau. Greetings in the mighty, mighty name of our dear Lord. O te whaatalofa atu i sunga i whaawhengainga, sunga tama man malolo, man malo, pion tato mafuta ai le nei afiafi, ai mai se le tama o le fale, pa pea foi, le au auna le atua, man whartua lo tato mafuta foi le nei po. O e mautofi o tato ainga, i Grace, Samoan Assembly of God, o le fale, o le alofa tu noa o le atua, mai se foi tato umalava, o tato mafuta tamatina, nai whanawiti tupulanga tama mateine, ia vi ia le atua whaaftai foi le worship team, mo pesenga, ngā luenga o le ofaya i le aso ma le aso, a wavi inga o le atua. E tā ua tele ia tātou vi inga o le atua, e mai sifo i lātou o tāina vi inga o le atua. Ia o te whaaftai le nei awanoa, watu wina mai fo i lo tangata o te tūlai ai, ele umi fo i se upu. O ele umi, ele pupu, ia ai whailawa se ia uma. Ia vi ia le atua, paatanga mai nei minute, se i o shea atu le upa le atua, watu ina fo i lo tangata ele nei tū la. Ole tae au, no whaalongo mai loa i le afionga le atua le sa whaitawina, o whaapea lo mawhauwhau, ole alawa la unga ina le upu. Saunoa mai ele au na le atua mo i tātou tae au. A o lea fo i sa o whaitawina fo i lea upu. Na whaamanu ia ina fo i lo tangata i le afionga le atua. O le amaua mai se upu mo i tātou le nei afiafi. I le Isaia lea iwa pion tātou whaalongolongo fo i le tae au. Isaia iwa alono fo i upo i ono. Whaapea. A wawa whanau mai mo i tātou le tama. Wa fo ina mai mo i tātou le atalii. E lona ua le malo. E ngoa fo i o ia o le sili ese. O le whaipule, o le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mu. Amen. O le tusine Isaia iwa. O le valo anga i le Mesia, pe ona valo ia e le profeta o Isaia. Pe whan tatou mata i ele nei afiafi.
Matango fie ia o lo tau mawhaina ia tatou whanau. Whainga tāl wha Samoa nei tamaiti. Ai tau mawhai lava ina ia whaia se mea vi ia ai le atua o se tala matango fie. Tau sanga uma, tātou te mata tatou mai moa. Ile nei tala, le whanau mai o le Mesia, o le whanau mai o Yesu. Tau sanga uma lava tātou te whaalongo tātou mata ai i le whanau mai o le Mesia. Pe whai tātou le fionga le atua. O loo wha matala mai ai, le whanau mai o le Mesia po le ali i whaola. O Yesu ke riso e pe whion tātou whaalongo ai le tae au. O le lalo langin nei tātou te iai. O le tele o tangata. Tangata o kangini tapua inga ese wa iai le lalo langi. A se ai lata whaalongo. Sa te whaalongo i upu o tangata. Matala o tali tonunga ese. Whai mai, ele fia i tangata i tala i al Mesia. Whai mai ele moni i a tala i a Yesu. Whai mai o tala whaangongo i tangata i tali tonu i tali tonunga ese. Ele pe o tangata kerisiano. Whai mai lātou, pela o tangata Musalemi. Whai mai lātou, o Yesu, o le profeta. Just like Muhammad, they think Jesus is the prophet. And they do believe that Jesus is a prophet, but Jesus is the only prophet that died and rose again. Whai mai le taitonunga i tangata. Po Musalemi, whai mai, o Yesu o le profeta. Na whanau mai, maola mai, o se profeta. Pea o Muhammad, wa le profeta lea o Musalemi. Whai mai na maliu, pau le o profeta. Na maliu, toi tu mai. Au isi profeta pe o Muhammad. Ia na maliu, ama maliu atu ai le toi tu mai. But only Jesus died and rose again after 3 days. E whaatau no ai upo le fionga le atua. Ele pepelo, ele se le upo le fionga le atua. Ua tele ina whaase ina tangata. E whamai isi, ofenda isi tangata. Ona pe a whaalongo, o tau le suwafa o Yesu. Le pepe o le kirisimasi. E pe ona tatou whailonga ina ile nei afi. O le fesili mo i tātou nei afi. O ai Yesu le pepe na whana o mai. I le fale povi Betelema. O ai Yesu le pepe na whana o mai. I le fale povi Betelema. I pe ona tātou sila atu iai. I le fitu se lautau sanga talu ai. Na valo ia mai e Isaia. Mai o elu, o profeta, na latou valo ia mai. Le fetu popula. Yesu ke riso. O le a whana o mai. Whai mai. Awa wa fo ina mai mo i tātou le tama. Wa whana o mai mo i tātou le tama. Wa fo ina mai mo i tātou le atali. He is the Son of God given for us. And he was born as a person like us. Ben tatu sila iai le fale o povi na whanau mai iai Yesu. E lo na ua le malo. E ngō fo sili ese. O le whai pule, o le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. Nono winga e whaavavau e au tupulanga. E mawai atu le tupulanga ma le tupulanga. Ai le mawai le moni ma le whaamaoni. O lo soifua Yesu e o mai le taiminei. O le alii o le file mu. He came to bring peace to the nation. He came to bring love to the nation. Amen. A whaiala se au tū mo i tātou le nei awhiaki. O le whānau mai o Yesu. Na suia ai le lalolangi. The birth of Jesus brought a change to the world. Amen. It's amen e lo tala lea. The birth of Jesus
brought a change to the world. Amen? Why? Because na manatua le nanga sala atamu ma eva tata ulu ai matua. Tu lia mal fatu anga ona ua le usiu sai. Ma ua le whaalongo. Ma ua whaalongo le ngata, ai le whaalongo i le atua. Wa le usai. Ma ua la aia le fua le la au e loa le lei ma le leanga. Na whai atu le atua. Sa o loto e mea o malava. Ai tasi lava le mea te lua le tango iai. O le la au lea e loa ai le lei ma le leanga. Na tulia i la ua malfatoanga. Ma whaasala ai le ngata. Po o sa tani lea o lo whaia pela na ngaluenga nei vai taimi. O le wha oso ia tātou. Wha oso tātou e whai mea leanga. O le ngaluenga ngati a polo lo whaia ia tātou. E wha leanga i tātou. Satan came to kill, destroy, and steal the word of God. Steal the blessings of God in our lives. A le whanau mai o Yesu. Na fola i le atua. O le a whanau mai le tama. Na te tui momo le ulo ngata. Amen? Amen? O le a whanau mai Yesu. O ia o le whaola o le lalolangi. A wawa whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Wa ia awina mai ailo na tali i pele to tasi. Ina ia le whano se tasi whaatua tua ia te ia. A ia maua le ola e whaavavau. Amen. Se atua alofa ia te tātou. The birth of Jesus brought change to the world. Awa ana lea fio mai Yesu i le lalolangi. Po pēnei o tātou whioti le angasala. Amen. Po pēnei tātou te leo iai le nei afi. Ai whaafetai le atua. I lana whaola tanga ia te tātou e ala ia Yesu Keriso. E peona tātou vaai le nei po. Na whanau mai Yesu i se ala mawalalo. I pete le ema. Sa le se ava noa i whaltali malo. E whanau a Yesu. O le Mesia na valo ia. He is the living Messiah. To fulfill the prophecies of the prophets. Amen. Tolu ni mea te fia au mai al nea fia fita ana tunatu iai. Mua. Jesus is gentle. O Yesu o se tamaititi anga malu. Amen. Na liu tino tangata le loko. Sa mau fo o ia mai tātou. O ia o le upu. O ia o le atali o le atua. A wawa whanau mai mo i tātou le tama. For unto us a Christ is born. To bring humanity to the world. Au mai ai whaatangata ola soifua. Lona atali i pele to tasi. Na whanau mai le whale o manu. E pei lavo i tātou sa tātou whanau mai. I whale mai mo tātou tina. So as Jesus, she was born from Virgin Mary. O le tau pou o Maria na whanau mai e Yesu. Whanau mai o ia o le atali o le tangata e iei o na langona. Na ola mai o ia le nei lalolangi. Na soifua mai le lalolangi. Na whaia le whinangalo lon te maa. Na awina mai le atua lona alo. Ina ia maliu e tongi ola i tātou. Ma au mai le whaolatanga i ate i tātou. That is the change from the birth of Jesus. Amen. O le suinga lea na au mai a Yesu. I lana whaolatanga. E iai ona langona. Sa iai ona langona. A o iai si tono la langi nei, sa te ena e ona tangata. Sa te ena e le moto tangata. Sa te ena le au saulang sili ma le au whaipule, ma le au tusi upu. Sa lato le fia ia Yesu. Pa pēnā fo nei vai taimi alo tato iai. E te tā lai atu lo le suafa Yesu, te ia wale fia se si a oe.
le fia ia tātou. But we try our best to tell the story of Jesus, why he was born in the manger, to simplify the gentle child he was. O ia, o le pepe anga malu. Nei fu ona langona fia tau mafa. Fia inu, pianta tau ai, pianta tau fai tau le tala. Le taimina alu ele vai eli fia inu. Ai fai mai le te fine Samaria. Ele ai se vai, ele mwhano o fe ave ia vai a Samaria mai utaia. Fai mai Yesu, o le vai o te avatu ia te oi. E te leto e fia inu ai. O le vai o te avatu ia te oi e puna, i lunga, e o le ola e whaavavau. Amen. Why don't you come and drink that water? Mai tara tuspa ia awale inu tele le waina o le mea e ula vale ai. Inu i le vai e ola i le anganga. There, this is the water. This is the living water. The living word of God. O le upu nai ola i tātou. He suffered. He suffered because e whianu i tangata. They mocked him. He was born as a gentle, humble person, a humble baby. But he was the Son of God. O i o le atali'i o le alo o le atua. Pei lava o i tātou. Tātou te langona ina le ti ngā ni saimi. Tātou te langona ina le lava. Tātou te langona le vai vai. Tātou te langona le lava. But tātou te whamalolosi. Why? Because we're serving the living God. The living Jesus. Amen? O le pepe lea na whanau mai petele e mai utaia. Au mai ate i tātou le whaataita inga o le loto maualalo. Manatu e lua. Jesus was the Son of God. O Yesu o le atali o le atua. And he was God. O le laina na le whai mai. Ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua fōa ina mai mo i tātou le atali. O le atali, o Yesu na fōa ina mai e le atua i ate i tātou Yesu. He was given to us. He was the God of glory. O le atua mamalu. O ia o le alo le atua soifua. A o ia foi o le atua. E mamalu, e pa ia, e sili sili ese. Le stasio tātou e peo Yesu. E iei tangata whanai e impossible la. E impossible pia e whainga tāia la tau na suwi o la tau o langa. Mo Yesu, e whainga tā. It is hard for some people. It is impossible for some people to turn their lives to God, to serve God, because it's not easy. But Jesus, vai mai ua pepesele au angelu. La tau whapea mai, o sana I mea o pito alunga. Ia o sana I le alo tā vita. Ia manuia lea fio mai le suafa o le tua. Amen? O mea moni lava mea na la tau ala langa. Because some people think it's impossible that Jesus was born as a king, as a son of God. There's so many out there. But we have to be wise, be strong in the Lord. O te whaafetai lava au le atua. Le awa o ina lo o langa whaaleanganga. Ina ia o talitonu whaamaoni ia Yesu. O ia o le pepe, o le kirisimasi. Amen?
O mea nisi mea moni winga ia Yesu. Whanau mai le whale povi. Ai olona pa ia, his divine, o ia ole alo pa ia ole atua. Ai na ola lava Yesu, e pa ia lava o ia iluma ole atua. E alu fo it's a talo I maunga. He was nga yate ia langona whatsangata. When Lazarus died, he cried. Why? Because he loved and cared for Lazaro. Amen? He died on the cross. Na maliu lunga le satauro. Moini na awina mai o ia o le pepe o le Mesia. Ai na maliu lunga le satauro. Ina ia le whano oe, le whano a o le tangata angasala. Manatu muli muli. The child was a gift. Pion tatu whanongo tai au. O le mea lofa sili. O le asa tatu mea lofa sili. O le taimine o whainga mea lofa o le kirisimasi. Taimine whi avea I mea lofa. Taimine whi so o tai ai a inga. Taimine I maa futa I maa tua. Aunties, uncles, extended families, and immediate families, they come together to celebrate the birth of Jesus. Ma whetuwha I o lātou langona, ma whaia lātou pāti fia, pepese, ma vivi I atu I le atua. Ono ai, ono Yesu, le pepe o le kirisimasi. O le mea alofa sili lava o ia. O ia sa avea matangata soifua. Sili, na fi I le alofa o le atua. He was a gift. He was a precious gift. E pele ilona tama. Te loe whape nā tātou, every father loves his son. Every father in this human in this life loves their sons, their daughters. Who would give their son and their daughter to die for somebody? What would you do if someone come and hit your son and he dies incidentally? That is really sad. I fear that. O te fefe, te whaalonga se tala whapena o mai. Ele mawhai ona te whaia. Ai a Yesu, when his father sent him to the world, he came with a humble heart. He came wholly to God, or to give. God gave his son wholly. Na au mai a toalo na alo. Le I whapena au mai se sivaenga, ele a mai a se sivaenga. Na au mai a toalo na alo Yesu. Ai na sau a toa fo Yesu malona loto. Fia e tali atu le mana onga lon tama. If anything happens to you and your children, you will be so heartbroken. Amen. I would be so heartbroken if anything happens to my son, to my daughter. Whawhewhea le atua, lo tātou tamā pa ia, le tamā lofa. For God so loved the world, he gave his only begotten son, so we can have everlasting life. Amen. Vi ia le atua. Vi ia le atua. I le mea lofa silisili, e le mawhai ona tātou taui atu, le alofa o le atua. I nia tātou mea e fōa I atu I le atua. E mana o le atua I a te I tātou. Amen. God wants us to come to him humbly, just like his son Jesus. Le suinga lea na au mai a Yesu ina ua whanau mai.
He brought a big change in the world. Na ia tā lai atu le whina ngalo lona tamā. Ai sea, na ia lofa I lona tamā. Ai na ia lofa fo ia te I tātou. O le atua tele o na suafa. Wa whai ngoi na I le atua. Pion tātou loe tono le fionga le atua. O Yehova I rai. Yehova nese. Yehova tanga vai. Yehova saloma. Yehova oria na te au mai. Yehova I rai. Na te au mai a te tātou. Le tali o tātou mana onga. Ai tasi lava le atua ia. E tele o na suafa. Ua wha suafa I nai. Peo ingoa matai o le neila lo langi lo whaswafa I nei tātou. Ai tasi lava le atua lo tātou au na iai. Tele tapua inga le neila lo langi. Ai tātou mataala I le mea tau na tātou muli muli iai. O le fionga lea le atua. Amen. O le manatu muli muli le nā. O Yesu na wha mea lo whaina mai e le atua mo I tātou. Ina ia tātou tau whangai le ola e whaavavau. Au le alas tātou mea e avatu mo le atua. Jesus is the King of Kings. Tātou te alo lofa o mai a Yesu. Amen. I love Jesus. And I love my family, my church family. I love you all. Asanya no whaalongo si o tina whaaleanganga lo matua ia soia. Sa pali, e la unga lo whai mai. E la unga ia leangang pa ia. Whai mai e mana o mia in fio tātou leangang pa ia. Ai, whai mai foi. O te fia wa aia o tau le ola e whaavavau. You know, it's not only just a menja lenga kova ai ai. Whanau Yesu. But there's a message there for us. O le tamai titianga malu, o le alo le atua, o ia foi o le atua, o ia foi o le mea alo fasili mai le atua. E ao na tātou talia o ia. O ia foi o le counselor, fai mai o le fai pule, o le atua malosi. O le counselor e fau tua mo I tātou. Mai o lona malo, e lona ua le malo. A le la toi a fio mai Yesu. Te le tātou te whaatali le a fio whaalua mai o Yesu. O ia e pule au I malo o ma laulangi. You know this time I le laulangi. Oka ni pule ese. Pule wale aima se alofa. Wale iai le atua I te tonu. E o e tonu le whaolatanga. Wa pule ma le lea lofa. A le whai mai. Pataia o ina ia ta ita le fionga le atua. Whai mai, the almighty hope to the hopeless. He is the hope to the hopeless. O hani meu tato le mawhaia. When you give yourself to God, when I give myself to God, everything will be given to us. Seek ye first the kingdom of God, and all the things that we need will be added unto us. No one is perfect, but we try our best. Ina ia vei tātou mani e fia mai ei le atua, o le whainga luenga le se me mai, na tātou te vai tonu ina le opomoni. Whaaftai le atua, I le mea alofa sili wa ia au maia mo I tātou. O lona mālo, o le mālo e whaavapau. O ia o le tupu, o ia o le ali o lii, o ia e ana le mālo, le tātou te whai mālo ai. We are the heir of the kingdom of God. Amen? O tātou, e la vevea I te tonu al whainga mālo. E le ini pālota al whainga mālo I Yesu. Les pālota, because wa umana whiwhilia o ia lon tamā. O ia foi o le tupu. O ia o le ali o li. O ia o le ali o le file mu. Na te au mai le file mu I te tonu o tātou tangata. Tātou ainga,
tātou whanau, tātou e kalesia, so se mea tātou te iai, ia vea Yesu, ma li o le file mu, a o le ala sa tātou mea lofa mo Yesu. Le nei tau sanga o le tātou savali atu, turn na yaso, au lia tau sanga fōu lua fe lua sumai whā, a o le asa tātou mea lofa e a vatu mo Yesu. What can we give God? What gift can we give God? Because he gave his only begotten Son to die on the cross to save you and I. But what shall we give him? The Lord will return. One day he will return. Tato malamala, ole atua alofa. Yesu ke riso le ali alofa. Le mea alofa siri. Ai le aso e a fio mai oia. E le to e a fio mai se alofa. Ai a fio mai oia le wha masino a miotonu. Na te wha masino ta ito tasi a te tato. E tusa ma tato mea whai. Ia vi ia le atua le nei a fiafi. Ia wha manuia te le mai le atua le whai wino nei tau sanga. Ia vesio tato ainga. O se ainga e ulu whale atu tau sanga fōu. Ma se mea lofa e te avatu mo le atua. E saufang e ulima sao ai le tato savalinga. Ma le tato fō launga le atu sanga fōu le auli atu. Tato maua le loto fia fia. Tato maua le oli oli mai le atua. Whaamalosia pe tato. Tato whaamalolosi pea. Wafa fitau le o mai. Wha mai sa mani le upulea. Don't break up. Don't break down. Breakthrough. Amen. Tunatu. Ile tamaunga loenga le nei afiafi. Nei po. Thank you, Lord. Ia oele atua sisiri esi. Ia oelo alofa malofa maoni lau upu le atua. Wa matau iloa le atua lau upu le upu e ola. O lau upu e o ai matou. Whaatonu ai matou. Whaapoto ai matou lau amio tonu tama. Ele ai se poto ia i matou e whae vai e lau a fionga. Ai whaafitai a wanoa e te tuina mai mo i matou. Matou te tā lai atu lau fina ngalo e ala i lau upu. Whamangalo lau a fine. Dea whaiwa iei se mea wa se seo na tuina atu o lau upu. Ai whaatasi mai lau wanganga i le nei po. Matou maua skiwisi masi fia fia. Ma se tausanga fau fia fia whaamanatu ai pēia i matou. Lea fio mai o Yesu le whale o manu. Ina ia matou ola ni o langa loto mawalalo. Loto fia fia. Loto mama e whaia lo fina ngalo. Amene, ma amene. E pe tatu tulai whatasi whamolmoli. A pese le timi nei e fiafi o le avanoa nei tu nā tu tonu so tatu ainga. E whalongo le tae au le hoe tu e whalongo ne fiafi. Le fōai mai e le tuono na pele tu tas. Ne wane I whanlo se tasio I tatu. Ai e tatu maua le ola e wha. Wawale fisini la. O lo whaatali le tua. Po le a sau. Mea lofa I tu ina atu moia. Tu ia le leila langi. O lo tato fai mea lofa le tasi I le tasi. Sometimes ke mau ai se mea lofa. Au lo whaalongo. Tua. O le a sau tu atu I a te ia. O le ase mea alofa e te avatu moia. O lo whaatali le tua ia te oe. Po le afa mai po le ale e le lea man palama lo loto le angsala tatu tiu. Ai a tatu sala mō mali liu ma fo ia tu ia te ia. Fa mai e tali se pai. Tala le ui tala masan. Ina ua fo I le ui. Tu ua ta mame uma e saule atoa. Pa mai palpala.
e manongi sai tono le sai po ai nga le nga me uma ele e pole ai tama ai mo e mai mafusi fa mai se ofu fa ofu se vai ia ele o uma le lo fa le tua ia te tatu lava noi tu inatu tos fulima minute tas fuma lua lia le Christmas imatu ai su tatu pese nef tatu inatu lava no mo
Mātou te tautu na atu o mātou ola i atu oe. Aua oe o le atua e whamaoni oe o le atua alofu. Oe o le atua whaivavenga. Oe o le atua o le whine. Tina atu o mātou ola i atu oe. O ani o mātou sēnu ni whale tu. E mau malia nei tau sa. Ai tu na atu i mātou i atu oe. Whaftai au whamanu ianga, ia te lato umala ta pāua tūlai na nei pō. Pātou tūnātu mātou i o lava. E te whamanu i tonu o mātou ai. Whamanu i tonu o lau e kālesi. Fo ia tu le inga ia te ono o Yesu. Amene. Amen. Whamanu te lea le tū ia te tō. Tu sa mwana o mātou tūlai ai. Tui nā tui a wasafa mole, tui
Ho, 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 ho. Merry Christmas. Tau i le leia ma le sifuru ma le lua, tātou e tūlai whatasi, wha mole mole, tā mai le tātou pese, e ta tau ia te oe lovi inga ma, ia ona tātou whaftai e la ia, tātou whamanuia le tātou Christmas e pe ona iai, i le leia. Tātou e tūlai whatasi, Oh
le stasi ai o na vera lo fa tai la teia. Hallelujah.